Нэг хоёр. 하나, 둘, 셋. Нэг энэ байна те. 들려요? 예, 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 예, 조금 더워서 자켓을 벗었습니다. Жохон халуун байсан учраас би жака тайлчлаа. 괜찮으시죠? Зүгээр өстэй тийм ээ? 예. 우리 또 대학생들 또 바쁜 가운데 또 함께 해주셔서 감사합니다. За бас оюутнууд маань бүгдээрээ завгүй байгаа ч гэсэн бүгдээр оролцож өгч байгаадаас их баярлалаа. 예, 이제 각 교회별로 또 일정이 있기 때문에 오늘 조금 적은 숙자가 모인 것 같습니다. Тэгэхээр чуулган тус бүр дээр бас ингээд бас төлөвлөгөөнөө ажлууд гарсан байгаа учраас өнөөдөр цөөхөлөө оролцож явах шиг байна. 형제들은 거의 없네요. Ах нар бараг алга тийм ээ? 예, 그래요. 괜찮아요. Зүгээрээ. 예, 우리 주님께서는 항상 이 적은 무리를 통해서도 얼마든지 역사할 수 있습니다. Тэгэхээр бидний эзэн маань одоо цөөхөн тоогоор ч гэсэн хизээж хамаагүй үжирхэг ажиллах боломжтой. 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхлүүлье. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайруулаад нэгүслэр бэлхэм дүүрэн бурхан аав минь талархаж байна. 우리를 구원해 주시고 은혜 가운데 지금까지 지켜 주셔서 감사합니다. Биднийг аварч өгөөд нэгүсэл дотроо өдий хүртэл сахин хамгаалж өгсөн талархаж байна. 우리 대학생 형제 자매들 주님께서 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서. Манай оюутан ах эгч нарт маань эзэн та мэрэгэн ухаан хүч чадлыг нэмж хайрлаарай. 이제 대학부 집회가 한 달 앞으로 다가왔습니다. Одоо оюутнуудын хэсгийн семинар болоход сар өрөхгүй хугацаа үлдсэн байна. 지금부터 우리가 한 마음 한 뜻으로 또 집회를 준비하고자 합니다. Одооноос эхлэн бид бүхэн нэг зүрх сэтгэл, нэг санаатаагаар хамтдаа бэлдэх гэж байна. 주님께서 이번에도 많은 영혼들 구원받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Эзэн минь та энэ удаа олон сүнс аврагдаж чадхаар ажиллаж өгөөрэй. 부족한 저희들을 사용하여 주시옵소서. Сул дорой бид бүхнийг та өөртөө хэрэглэж өгөөрэй. 기도 부탁하는 모든 또 그 마음들을 주님께서 또 한 마음이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Залбирлын гуйлд хүсэж байгаа тэдгээр бүхий сэтгэлүүд нэг сэтгэл болон нэгдэж чадхад та тусалж өгнө. 모든 시종을 주님께만 의지하오며 예수님 이름으로 Бүхий л 기도드렸습니다. цагийг эзэн танд даатхан Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 예, 성경 빌립보서 1장을 찾겠습니다. Библийн Филиппой 1-дээрээс хамтдаа харъя. 예, 빌립보서 1장 Филиппой 1 예, 8절 말씀입니다. 1-8 예, 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа уншия. Христ Есүсийн сэтгэлээр та бүгдийг би хэрхэн үгүйлж байгаагийн гэрчин бурхан мөн. 예, 이제 다음 달 13일부터는 우리 대학부 전도 집회가 있습니다. За дараа сарын 13-наас эхлээд оюутнуудын маань семинар эхэлнэ. 우리 다들 이렇게 전도 집회 때 전도하고자 하는 영혼들 있잖아요. Тэр бүгдээрээ Библийн семинартаа сайн мэдээ тараахыг хүсэж байгаа сүнснүүд байгаа тийм ээ. 그래서 오늘 어떻게 하면 이 전도를 잘할 수 있을까 이거 말씀드리려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр яавал энэ сайн мэдээг сайн тарааж чадах вэ гэдгийг үгээр орох гэж байна. 이제 교회 안에서 우리가 여러 가지 말씀들을 통해서 사실은 많은 부분들을 얻고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн чуулган дотроо байнга үгээр дамжуулан мэдээж олон зүйлсийг ингээд бас суралцж байгаа. 근데 정말 주님 보실 때 가장 전도할 때 좋은 방법이 뭘까? Тэгэхээр эзнийг харахад сайн мэдээ тараахад хамгийн сайн арга нь юу юм болоо? 여기 함께 읽은 말씀 보시면요. Энэ хамтдаа уншсан үгэн дээрээс харуулan 바울이 빌립보 교회를 향한 사랑 고백이라고 할 수 있습니다. Паул Филиппой чуулган руу хандсан хайрын үчлэн гэж хэлж болно. 바울은 지금 빌립보 형제자매들을 진실된 마음으로 사랑한다라고 이야기하고 있어요. Паул одоо энэ дээр Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг гэдгийг хэлж байна. 어느 정도 진실된 마음이냐? 하나님이 나의 증인이다 이렇게 표현하고 있는 거예요. Хэр чин сэтгэлийн хайр вэ? Бурхан миний гэрч болно гэж илэрхийлсэн байна. 특별히 이렇게 사랑한다고 돼 있는 거예요. Онцгойлон ийхүү хайрладаг гэж хэлсэн байна. 그리스도의 심장으로 사랑한다. Христ Есүсийн сэтгэлээр хайрладаг гэж 이제 байна. 몽골어 성경에는 마음, 한국어 성경에는 심장으로 돼 있거든요. Тэгэхээр Монгол Библиэлд сэтгэлээр гэж гарсан, Солонгос Библиэлд зүрхээр гэж гарсан байгаа. 저는 이 심장이라는 표현이 너무 좋아서 우리 야르마 교회 뼈대 말씀으로 정했습니다. Тэгэхээр миний хувьд болохоор энэ хүү зүрхээр гэж байгаа үг нь үнэхээр сэтгэл төрсөн учраас Ярмаг чуулганыхаа одоо гол ураа үг болгон гаргасан. 심장은 멈추면 죽습니다.
зүрх гэдэг зогсвол үхэн, 사랑도 멈추면 죽습니다. хайр ч гэсэн зогсвол үхнэ гэсэн үг. 바울이 지금 빌립보 교회 형제자매들을 너무나 사랑한다라고 고백하고 있잖아요. Паул Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг үнэхээр хайрладаг гэж өчөж байна шүү дээ, тийм ээ? 우리 모두는 하나님께 사랑받고 싶습니다. Тэгэхээр бид бүгдээрээ Бурхнаар хайрлагдахыг хүсэж байгаа. 바울의 마음이 하나님 마음이라고 생각해 볼게요. Паулийн сэтгэлийг Бурхны сэтгэлээ гэж бодъё. 정말 하나님께서 우리 그룹을 이렇게 사랑해 주신다면 얼마나 좋을까요? Бурхан үнэхээр манай группийг инхүү хайрлаж өгвөл хичнээн сайхан бэ. 근데 바울이 빌립보 교회를 사랑했던 이유가 있을 거 아니에요? Паул Филиппой чуулганыг хайрлсан шалтгаан байж таарна, тийм ээ? 그 이유를 알면 우리가 이번 집회 때 어떻게 전도해야 되는구나라는 것을 알게 됩니다. Тэгэхээр тэр шалтгааныг нь мэдэж чадах юм бол энэ удаагийн семинараар бид бүхэн инхүү сайн мэдээ тараах хэрэгтэй юм байна гэдгийг олж мэдэж чадна гэсэн үг. 오늘 이 빌립보서 내용 중에서 바울이 정말 이 형제자매들을 왜 사랑했는지를 살펴보려고 합니다. Тэгэхээр Филиппой номдэр гарч байгаа агуулгаар дамжуулаад Паул яагаад хайрлсан бэ гэдгийг хамтдаа харж үзье. 쭉 이렇게 읽다 보면은 바울이 정말 이 형제자매들을 계속해서 사랑한다라고 이야기하거든요. Тэгэхээр ингээ уншаад үзэх тусам Паул үргэлж Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг инхүү хайрлсан гэсэн агуулга гарч байгаа. 빌립보서 전체의 주제는 참된 교제가 무엇인지를 말하고 있는 책입니다. Тэгэхээр Филиппой ном маань өөрөө жинхэнэ нөхөрлөл юу вэ гэдгийг хэлж өгж байгаа ном. 빌립보의 형제자매들은 교제가 잘 되는 교회였어요. Тэгэхээр Филиппой чуулганы ахын дүүс нар үнэхээр сайн нөхөрлөдөг чуулган байсан. 특별히 빌립보서에는 기쁨이라는 단어가 반복해서 나옵니다. Онцгойлон Филиппой номон дээр баяр хөөр гэсэн үг давтагдан гардаг. 그러니까 이런 겁니다. Тэгэхээр ийм гэсэн үг. 기쁨의 교제가 잘 이루어지는 교회를 보고 바울이 진실된 마음으로 사랑 고백하고 있습니다. Тэр хайраар үнэхээр чин үнэн хайраар бие биенээ хайрлан нөхөрлөж байгаа дүр төрхийг нь хараа Паул хайрлж байна гэж хэлсэн байна. 심장이 멈추면 죽는 것처럼 바울은 이들을 사랑했습니다. Тэгэхээр зүрх зогсвол үхдэг шиг Паул эдгээр хүмүүсийг хайрлсан байна. 심장은 힘이고 뜨거움이 있잖아요. Тэгэхээр зүрх гэдэг чинь хүчтэй байдаг, бас маш халуун байдаг тийм ээ. 이들은 뜨겁게 서로 사랑했습니다. Эдгээр хүмүүс халуунаар бие биенээ хайрлсан байна. 기쁨의 교제가 잘 이루어지는 교회를 보고 바울이 사랑한다 이렇게 말하고 있습니다. Баяр хөөртөө нөхөрлөл тасрахгүй байгаа чуулганыг хараад Илч Паул инхүү хайрладаг гэж үтсэн байна. 도대체 빌립보 교회의 전반적인 분위기는 어떠했을까? За тэгвэл яг Филиппой чуулганы ерөнхий тэр уур амьсгал яг ямар байсан юм болоо? 빌립보 교회는 처음에 구원받은 사람이 루디아였습니다. Филиппой чуулганы хамгийн анх аврагдсан үнэн Людиа байсан. 그리고 감옥을 지켰던 간수장이 구원을 За 받았습니다. түүний дараагаар тэрхүү шорон харж байсан хуйг аврагдсан. 적은 숫자로 모이는 교회였습니다. Маш цөөхүүлээ цугладаг байсан чуулган байсан. 그러나 그들은 기쁨의 교제를 나누었습니다. Гэсэн ч тэд баяр хөөртэйгээр нөхөрлөдөг байсан байна. 기쁨의 교제를 통해서 그들의 마음은 한 마음이 되었습니다. Баяр хөөртөө нөхөрлөөрөө дамжуулан тэдний зүрх сэтгэл нэг болж чадсан 한 байна. 마음이 되었기 때문에 바울이 감옥에 있을 때도 궁핍한 가운데 계속해서 도와주었던 교회였습니다. Тэгэхээр нэг сэтгэлтэй байсан учраас Паулыг шоронд байхад хүртэл ядуу тарчиг байдлаасаар тусалж исэн байна. 이들은 바울과 떨어져 있었지만 바울과 서로 사랑했습니다. Паулаас тустай хол байсан хэдий ч Паулыг хайрлаж байсан байна. 당시에 종교적으로 또 여러 가지 핍박이 있는 상황이었습니다. Тэр яг тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харж үзвэл шашин талын хувьд маш их хавчлагтай байсан. 빌립보 교회 형제자매들은 대부분 가난했습니다. Филиппой чуулганы ахын дүүс нар ч гэсэн дийлэнх нь ядуу байсан. 그러나 계속해서 물질을 모아서 바울에게 보내주었습니다. Гэсэн ч гэсэн байнга эд хөрөнгөө цуглуулan Паул руу явуулж исэн байгаа. 빌립보서는 각 장마다 주제가 다 있는데요. Тэгэхээр Филиппой ном маань бүлэг тус бүр дээрээ гарчигтай. 총 4장으로 이루어져 있는데 Нийт 4 одоо бүлэгтэй. 하나같이 공통적인 내용들이 담겨 있습니다. Яг нэг мэд нийтлэг нэг агуулга шингэсэн байгаа. 1장은 말합니다. Нэгдүгээр бүлэг хэлж байна. 한 마음이 되면 오히려 고난 가운데 복음이 전해진다. Нэг сэтгэлтэй болж чадах юм бол харин ч эсэргээрээ зовлон донд сайн мэдээ тараагдана. 2장은 말합니다. Хоёрдугаар бүлэг хэлж 한 байна. 마음이 되기 위해서는 온유와 겸손이 필요하다. Нэг сэтгэлтэй болохын тулд дүлгөөн болоод даруй байдал хэрэгтэй. 3장은 말합니다. Гуравдугаар бүлэг хэлж 한 байна. 마음이 되면 천국 소망을 향해 인내하는 삶을 살 수 있다. Нэг сэтгэлтэй болж чадах юм бол Деважингийнхаа найдвар руу хандан төвчин амьдрах 4장은 чадна. 말합니다. Дөрөвдүгээр бүлэг 한 хэлж 마음이 байна. 되면 고난 중에도 항상 기뻐할 수 있다. Нэг сэтгэлтэй болж чадвал зовлон дундаж үргэлж баярлаж чадна. 지금 반복된 내용이 있었잖아요. Тэгэхээр одоо энэ дээр давтагдж байгаа агуулга байгаа зү? 빌립보서가 우리에게 지금 무엇을 말하고 있을까요? Филиппой ном маань бид бүхэнд юу хэлж байна вэ? 한 마음이에요. Нэг сэтгэл.
자, 우리가 어떻게 하면 전도를 잘할 수 있을까? Бид нэр яавал сайн мэдээг сайн тарааж чадах вэ? 어떻게 하면 어려운 가운데 오히려 복음 전파의 기회가 될 수 있을까? Яавал хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байгаач харин ч эсрэгээрээ сайн мэдэн тэр нь сайн болж чадах вэ? 어떻게 하면 천국 소망을 향해 인내의 삶을 살 수 있을까? Яавал деважингийнхаа найдварыг хараад төвчээртэй амьдрч 어떻게 чадах 하면 вэ? 고난 중에 항상 기뻐할 수 있을까? Яавал зовлон дундаж үргэлж баяр хөөртэй байж чадах вэ? 한 마음입니다. Нэг сэтгэлээ. 우리 대학생들이 정말 한 마음만 될 수 있다면 이 모든 것이 내 삶 가운데 이루어집니다. Тэгэхээр үнэхээр манай оюутан залуучууд маань үнэхээр нэг сэтгэлтэй л болж чадах юм бол эдгээр бүхэл зүйл амьдралд нь биелнэ гэсэн үг. 그러니까 바울이 빌립보 교회 형제자매들을 딱 보니까 한 마음인 거예요. Тэгэхээр Паул Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг яг харахад бүгд яг нэг сэтгэлтэй байсан байна. 그러니까 그리스도의 심장으로 내가 너희를 사랑한다. Тийм учраас Христийн зүрхээр би та нарыг хайрлаа 하나님이 гэж. 이 나의 마음에 대한 증인이시다. Бурхан бол миний энэ сэтгэлийн гэрч юм аа. 특별히 빌립보서를 읽어보면요. Онцгойлон Филиппой номыг уншаад үзвэл 바울이 이름을 직접 거론하면서 사랑했던 이유를 말하고 있습니다. тэгэхээр Паул бүр нэрийг нь дурдангаа хайрлсан шалтгаанаа хэлж байгаа. 에바브로 디도 들어보셨죠? Эпафродит гэж сонссон биз дээ. 바울은 그의 이름을 직접 기록하면서 나와 함께 군사되었다라고 말하고 있습니다. Тэгэхээр Паул түүний нэрийг нь дурдангаа надтай хамт байлдагч гэж хэлсэн. 한 마음이 되니까요. 자기 병든 것을 돌아보지 않는 성도였습니다. Тэгэхээр нэг сэтгэлтэй болцсон байсан учраас өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр анхаарч түүрдэггүй. 여러분들도 신앙생활하면서 가장 뜨거웠던 기억을 한번 지금 생각해 보세요. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхөө итгэлийн амьдрал донд хамгийн халуун байсан үеэ хизээвэ гэж бодоод 내 үзээрэй. 마음이 가장 좋았을 때가 언제였을까? Миний сэтгэл хамгийн сайхан байсан үе хизээ байв. 교회 갔을 때 교제가 잘 될 때. Чуулган дээр очих үед сайхан нөхөрлөж болох үед. 형제자매들과 한 마음이 됐을 때 세상에서도 고난을 이길 수 있는 거예요. Ахын дүүс нартайгаа нэг сэтгэлтэй болсон үед энэ ертөнц дээрх зовлонгч ялж чадаж байгаа. 형제자매들이 너무 보고 싶은 거예요. Ахын дүүс нараа бүр үнэхээр санаад 아, 오늘은 일 몇 시에 끝날까? өнөөдөр одоо хичээл хизээ дуусах юм болоо. 빨리 가서 형제자매 만나야 되는데 Хурдан дуусаад ахын дүүс нартайгаа очиж уулзах юмсан. 그때가 가장 마음이 좋았잖아요. Нэг тэр үе үнэхээр нэг тийм сайхан байсан үе шүү дээ тийм ээ сэтгэл маань. 그래서 빌립보서 4장을 찾아보시면요. Филиппой 4 дээрээс хайж харуулав. 4장 1절입니다. 4-ийн 1 바울의 또 사랑 고백을 읽어볼게요. Паулын хайрын үчлийг мөн хамтдаа 얼마나 уншиж 이 үзье. 형제자매들을 좋아하는지 몰라요. Одоо ахын дүүс нартай хичнээн их хайртай вэ. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. 그러므로 Тиймд миний 나의 баяр 사랑하고 хөөр ба 사모하는 тэтэм 형제들, мөн миний хүсэн тэмүүлэх хайрт ах дүү нар минь эзэн дотор баттай зогсохтун. 바울이 우리 빌립보 형제자매 너무 사랑해서 어쩔 줄 몰라 하는 것 같죠. Тэр Паул Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг бүр үнэхээр их хайрлаад бүр яахаа мэдэхгүй байгаа юм шиг байгаа биз. 사랑하고 사모하는 형제들아. Бүр хайрт хүсэн тэмүүлж байгаа ахын дүүс нар 심지어 минь. 이렇게 표현합니다. Нөгөө бүр цаашлаад ингэж 나의 илэрхийлсэн. 기쁨이요 면류관들아. Миний баяр хөөр алдрын титэмнүүд минь ээ гэсэн. 그러니까 바울은 이 형제자매들이 자신의 기쁨의 목적이었고 자신의 면류관이었던 거예요. Тэгэхээр энэ ахын дүүс нар Паулийн хувьд баяр хөөрийнх нь зориг алдрынх нь титэм болж өгч байсан байна. 우리가 하나님 앞에 정말 사랑스러운 모습이 되려면 어떻게 해야 될까? Тэгэхээр бид нар Бурхны өмнө Бурхны хайрыг татах дүр төрхтэй байя гэвэл яах ёстой вэ? 한 마음이 돼야 돼요. Нэг сэтгэлтэй 이제 болох 각 хэрэгтэй 그룹이 байна. 있잖아요. Одоо групп тус бүрээрээ байгаа тийм ээ. 그룹별로 우리가 또 전도 집회를 이제 준비하잖아요. Групп тус бүрээрээ бид бүхэн Библийн семинартаа мөн бэлдэж байгаа. 빌립보 교회가 각 그룹이라고 한번 생각해 보세요. Тэгвэл Филиппой чуулганыг тэр групп тус бүр гэж бодъё. 각 그룹을 향해 하나님께서 이렇게 말씀해 주시면 얼마나 좋을까요? Групп тус бүр тандан Бурхан ингэж хэлвэл хичнээн сайхан бай. 그렇잖아요. Тийм ээ? 여기 그렇다고 이 빌립보 교회가요. 분위기가 좋아서 자연스럽게 한 마음이 될 수 있었을까요? Тэгвэл нь Филиппой чуулган уур амьсгал угийн сайхан байсан учраас тэгэл аяндаа нэг сэтгэлтэй болсон юм болов? 실상은 그렇지가 않습니다. Бодит байдал дээр бол тийм биш байгаа. 이들의 환경을 보면 절대 한 마음이 되기가 어려운 교회였어요. Тэр эдгээр хүмүүсийн нөхцөл байдлыг нь харах юм бол яг бодитоор тийм нэг сэтгэлтэй олон нэгдэх маш тийм хэцүү уур амьсгалтай байсан. 대학부도 그럴 수 있거든요. Тэр оюутнуудын хэсэг маань тийм байж 교회가 болох юм. 나눠져 있잖아요. Чуулган тус бүрдээ штэ тийм ээ? 앞에서 일하는 임원들은 그런 부분이 또 어려울 수도 있어요. За тэгэхээр урд нь гараад үйлчилж байгаа үйлчлэлийн гишүүдийн хувьд тэдгээр хэсгүүд бас жоохон хэцүү байж 뭔가 болно. 모이려고 하면 또 여러 가지 일정들이 생길 수밖에 없잖아요. Ингээл яг цуглая гээл тэгэхээр чуулган тус бүрийн ингээд төлөвлөгөөнүүд бас байж таарна. 그렇지만 한 마음이 될 수 있습니다. Тэгсэн ч гэсэн нэг сэтгэлтэй болж болно. 여기 줄로 잡으시고요. Энэ хэсгээ авчуулаад 고린도 후서를 찾아보시겠습니다. 2 дугаар Коринтоос олж харъя. 고린도 후서 2
2-р Коринт 8장입니다. 8 1절, 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. 1-2 эшлэлийг хамт уншийе. Ах トゥ нараа Македоны чуулгануудад өгсөн Бурхны нэгүслийг та нарт мэдүүлэхийг бид хүсэж байна. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтод байхдаа тэд баяр хөөрийн бялхалт байж туйлын хоосрол нь тэдний өгөөмөр зангийн баялагт халигсан юм. 여기 마게도냐 교회가 나오잖아요. Энэ дээр Македоны чуулган гарч байна тийм ээ. 마게도냐라는 이 지역 안에 빌립보, 데살로니가, 베레아 교회 세 개 교회가 있었습니다. 그래 Македоник чуулган гэж байгаад болохоор Филиппой 데살로니가, 베레아. Филиппой, Тессалоник, Берой чуулган байсан байгаа. 그러니까 여기 마게도냐 교회는 빌립보 교회를 이제 말하는 겁니다. 그래 Македоны чуулганууд гэж байгаа маань Филиппой чуулганыг зан хэлж байна 여기 гэсэн үг. 이 교회 당시의 분위기를 정확히 말합니다. Энэ тухайн үеийн чуулганы уур амьсгал ямар байсан тодорхой хэлж өгч байна. 2절에 보시면요. 2 дээрээс харуулав. 환란에 많은 시련이 있었고요. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтууд байсан. 극한 가난이 있었어요. Туйлын хоосрол 당시 байсан. 로마 식민지였는데요. Тухайн үед Ромын иргэний харьяалалд орсон байгаа. 특별히 그중 여러 지역 중에 이 마게도냐 지역이 가장 많은 박해를 받았다라고 되어 있습니다. 그래 онцгойлон энэ хүү тэр олон газруудаас Македоны чуулган хамгийн ихээр хавчигдаж байсан гэж байгаа. 이 지역의 많은 세금을 로마에서 착취해 갔습니다. За тэгээ яг энэ бүс нутгаас нь маш их татварыг Ромоос мөн хураан авч 그러니까 ирсэн. 극한 가난이라고 표현하고 있습니다. Тийм учраас энэ дээр туйлын хоосрол гэж илэрхийлсэн байгаа. 그러니까 빌립보 교회 형제 자매들이 한 마음이 될 수 없는 환경이에요. Тэгэхээр Филиппой чуулганы анхан дүүсний хувьд нэг сэтгэлээр нэгдэх боломжгүй уур амьсгал байна. 환란에 많은 시련도 있었고 Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтууд байсан. 다 가난했고 Бүгд ядуу байсан. 여러 가지 핍박이 많았습니다. Олон янзын хавчлах их байсан. 그러나 그들은 한 마음이 되었기에 바울이 가장 사랑하는 교회가 되었습니다. Тэгсэн ч тэд нэг сэтгэлтэй болж чадсан учраас Паул хамгийн ихээр хайрладаг чуулган болсон байна. 이들이 얼마나 마음이 잘 모였냐면요. За эдгээр хүмүүс хичнээн их сэтгэлээ сайн нэгтгэж чадсан байх 3절과 4절을 гэхээр 보시면 알 수 있어요. 3-4-ийг харуул мэдэж болж байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Учир нь тэд хэр чадлаараа болон хэрээсээ ч илүү сайн дураараа өгснийг би гэрчлэн. Ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлд оролцох эвээлийн талаар биднээс асар шаргуугаар гуйж. 그들은 자원하는 마음이 있었어요. Тэд нэр сайн дураараа хийсэн хүссэн сэтгэл байсан. 그리고 여기 4절 끝에 보면은 바울에게 참여하게 해달라고 간절히 구했다라고 돼 있잖아요. За тэгээд дөрийн төвсгөл дээрээс харах юм бол оролцуулаад өгөөч гэж асар шаргуугаар гуйсан гэж байна Паулаас. 많은 시련의 환란 가운데 있었지만요. 그래 маш олон тэрхүү зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтын донд байсан ч 연보에 참여할 수 있는 기회를 달라고 여기 간절히 구하는 거예요. тэрхүү өргөлд оролцох боломжийг өгөөч гэж бүр асар шаргуугаар гуйж байна. 모두가 자원하는 마음이었습니다. Бүгд өөрсдөө сайн дураараа хүссэн сэтгэлээрээ 보통 자원이 아니라 힘에 지나도록 자원하는 마음이었습니다. зүгээр нэгэн сайн дураараа өргөхөш хэрээсээ бүр давж илүүгээр өргөсөн. 여기 2절에 보면요. 2 дээрээс харуулъя. 연보라는 단어가 나오는데요. За энэ дээр баялаг гэсэн үг гарч байгаа. 헬라어 뜻으로 살펴보면 한 마음이라는 뜻을 가지고 있습니다. Энэ үгийг еврей хэлгэлэн дээрээс нь харах юм бол нэг сэтгэл гэж утга байгаа. 그러니까 그들의 이 연보가요 한 마음이 딱 돼서 나온 거예요. Тэгэхээр тэдний бүх баялаг нь нэг сэтгэл болоод гарч ирсэн гэсэн үг. 그러니까 이 간절히 구했다라는 이 표현 속에서 이들은 섬길 수 있는 기회를 달라고 지금 요구하는 거잖아요. Тэгэхээр асар шаргуугаар гуйсан гэсэн энэ үгэнд нь тэд нэр үйлчлэх боломжийг өгөөч гэж чин сэтгэлээсээ гуйсан утга багтаж байгаа 이런 юм. 겁니다. Ийм гэсэн. 우리가 너무 가난하지만 헌금할 수 있는 기회를 제발 좀 주십시오. Бид нэр үнэхээр ядуу ч гэсэн өргөл өргөх боломжийг бидэнд үнэхээр олгож өгөөч. 제가 많은 시련의 환란 가운데 절대 봉사할 수 없는 상황이지만 봉사할 수 있는 기회 좀 제발 주십시오. Бид нар үнэхээр зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтын донд байгаа хэдий ч үйлчлэх боломжийг бидэнд өгөөч. 자, 이들이 이렇게 할 수 있었던 것은 교회가 한 마음이 된 거예요. Эдгээр хүмүүс ингэж чадсан нь чуулган нэг сэтгэлтэй болсон учраас ахаа. 2절 말씀 잘 읽어보잖아요. 2 дугаар ишлэлийг уншаад үзүүлэн. 사실은 완전히 대조적인 문장으로 비교해주고 있습니다. Яг үүндээ бүрэн эсрэг хоёр зүйлээр харьцуулан хэлсэн байгаа. 여기 환란에 많은 시련이 나오죠. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилт гарч байна. 근데 넘치는 기쁨이 있어요. Тэрний ард нь бүр бэлхаад байгаа баяр хөөр гарч байна. 여기 극한 가난이 나오죠. Энд дээр туйлын хоосрол гарч байна. 근데 풍성한 연보가 있어요. Гэтэл тэрнийх нь ард бүр баялаг нь хальж байгаа нь гарч байна. 이 말씀 구원받지 않으면 절대 이해되지 않는 말씀입니다. Тэгэхээр энэ үг үнэхээр аврагдаагүй бол ойлгохын аргагүй үг. 한 마음이 돼본 사람들은 이 말씀이 이해가 돼요. Нэг сэтгэлтэй болж үдсэн хүмүүс энэ үгийг ойлгох нь
뭐 우리 그룹이 한 마음이 딱 되잖아요. Манай групп яг нэг сэтгэлтэй 우리 боллоо. 대학생 전체가 한 마음이 되잖아요. Манай оюутнууд залуучууд маань тэр чигээрээ нэг сэтгэлтэй байлаа. 아무리 힘들어도 넘치는 기쁨이 있습니다. Хичнээн хэцүү байсан ч тэнд донд бэлхэж байгаа баяр хөөр байна. 아무리 가난해도 자원하는 마음으로 헌금이 나옵니다. Хичнээн ядуу хоосон байсан ч үнэхээр сайн дураараа өргөхийг хүссэн өргөл гарч ирэх нь. 우리가 이제 천국 가면 여기 형제자매들 만날 거 아니에요. Тэгэхээр бид нар Деважинд очих юм бол энэ ахын дүүс нартай уулзсан шүү дээ, тийм ээ? 우리 빌립보 교회 우리 형제님 안녕하세요 인사할 거 아니에요. Тэгээ Филиппой чуулганы ахаа сайн байна уу гэж мэдлээ шүү дээ. 그때 어떻게 그렇게 어려운데 넘치는 기쁨이 있었습니까? 라고 물어볼 수 있잖아요. Тэр үед үнэхээр тийм хэцүү байсан хэрнээ яаж тэгэж одоо их баяр хөөр ингэж бэлхан гарваа. 그 형제자매들 하나같이 이렇게 말할 거예요. Тэгвэл тэр ахын дүүс бүгдээрээ нэг хүн шиг ингэж хэлэх баг. 우리 교회는 한 마음이었거든요. Манай чуулган нэг сэтгэлтэй байсан юм аа. 심장 그리스도의 심장으로 서로 사랑했거든요. Манай чуулган Христийн зүрхээр бие биенээ хайрласан юм аа. 그래서 우리는 바울에게 제발 좀 더 섬길 수 있는 기회 달라고 쫄랐어요. Тийм учраас бид нар Паулаас бүр үнэхээр дахиад үйлчлэх боломжийг өгөөч гэж харгуугаар гуйсан. 우리가 이렇게 될 수 있다면 얼마나 좋을까요? Бид бүхэн ийм болж чадвал хичнээн сайхан бэ. 정말 우리가 한 마음이 될 수 있다면 얼마나 좋을까요? Бид бүхэн үнэхээр яг нэг сэтгэлтэй болж чадвал хичнээн сайхан бэ. 저도 제 과거를 이렇게 생각해 보면요. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрийнхөө өнгөрсөн үеийг эргээ бодоод үзүүлээ. 사회에서 일하면서 피곤하고 지칠 때 Нийгэмдэр ажил хийгээд ингээд ядраа цуцах үе. 그래도 교회 가서 이렇게 한 마음으로 기쁨의 교제를 나눴을 때 큰 위로를 받았던 기억이 있거든요. Тэгсэн ч гэсэн чуулган дээрээ ирээд нэг сэтгэлээр нэгдээд баяр хөөртэйгээр нөхөрлөж байгаагаараа дамжуулаад их тайтгарлыг авдаг байсан. 그러니까 교제가 다 잘 되잖아요. Тэгээ нөхөрлөл үнэхээр ингээд сайхан гоё болвол 어쩔 때는 너무 힘들어서 그냥 바로 집으로 갈 때도 가고 싶을 때도 있는데요. зарим үедээ бүр үнэхээр хэцүү байгаа учраас зүгээр шууд харихыг хүссэн үе ч гэсэн байдаг. 교제만 잘 되면 딱 교회 와서 교제 끝나고 집에 갈 때 이런 생각 들잖아요. Гэтэл тэнд үнэхээр сайхан нөхөрлөлчгөл юм бол буцахтаа гэртээ харахтаа ингэж боддог штэ. 아 오늘 진짜 교회 오기 잘했다. Өнөөдөр сүм дээрээ ирсэн маань үнэхээр сайн болжээ. 우리가 이 가운데도 한 마음이 딱 되어 있잖아요. Тэр бид бүхэн яг энэ дундаа ингээ нэг сэтгэлтэй болж чадвал 우리가 뭐 많은 환란의 시련을 겪고 있다 할지라도 교제 가운데 정말 이 기쁨을 누릴 수 있는 거예요. үнэхээр зовлонгийн хатуу сорилтын дунд бид бүхэн байсан ч гэсэн нөхөрлөл дотроо энэ бүх зүйлийг мэдэрч чадах нэ. 자 다시 우리 바울이 또 빌립보 형제자매들을 어떻게 생각하는지 볼까요? За тэгээ Паул маань дахиад Филиппой чуулганы ахын дүүснэрийг мөн өөрөө юу гэж бодож байна харъя. 빌립보서 다시 가볼게요. Филиппой номон дээр эргэн очие. 빌립보서 1장입니다. Филиппой 1. 여러분 이거 이 말씀 읽을 때마다 하나님이 나를 이렇게 생각해 주면 얼마나 좋을까 이렇게 좀 생각해 보면 좋을 것 같아요. Тэгэхээр энэ үгийг унших бүртээ бурхан намайг ингэж бодвол хичнээн сайхан бэ гэж бодоосайг өсөж байна. 여기 1장 3절에 보시면요. 1-3 дээрээс харуулав. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 Та нарыг дурсах бүртээ би бурхандаа талархан. 4절도 보시면 4-ыг мөн харъя. 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 Та бүгдийн төлөө залбирах бүртээ би үргэлж баяр хөөртэйгээр залбирдаг. 이제 바울이 우리 여기 빌립보 형제 자매들을 생각할 때마다 너무 감사한 거예요. Тэгэхээр Паул Филиппой чуулганы ахын дүүснэрийг харах бүртээ үнэхээр талархтгаа гэж байна. 너무 기쁜 거예요. Бүр үнэхээр баяр хөөртэй. 여러분 혹시 이렇게 누군가 이렇게 생각만 해도 막 웃음이 나오는 사람 있습니까? Та бүхэнд бодох тудид л ингээл бүр инээмсэглэл танд өөрөө ирэхгүй төрдөг тийм хүн байгаа юу? 바울이 지금 여기 형제 자매들을 생각만 해도 기분이 좋은 거예요. Тэр Паулийн хувьд болохоор ахын дүүснэраа бодох төдийд л бүр сэтгэл нь их сайхан болдог бай. 생각만 해도 하나님께 감사가 되는 성도들이었어요. Ерөөсө бодох төдийд л бурхан талархал өргөдөг тийм итгэгч нар байна. 그 이유가 뭘까요? Түүний шалтгаан нь юу вэ? 여기 5절에 나와요. 5 дээр гарч байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Тэндих эхний өдрөөс минь өнөө хүртэл та нар сайн мэдээнд хуваалцагч болсны учир билээ. 바울의 감사와 그 기쁨의 이유가 바로 그들의 교제였습니다. Паулийн талархал баяр хөөрийнхэн шалтгаан тэдний нөхөрлөл байсан байна. 빌립보 주제가 기쁨의 교제잖아요. Филиппой номын маань сэдв болохоор баяр хөөрийн нөхөрлөл шүү дээ, тийм ээ? 그러니까 바울이 왜 이토록 사랑했을까? Паул яагаад ингэтлээ их хайрласан бэ? 복음에서 너희가 교제함을 인함이라. Тэр сайн мэдээний дотор хуваалцагч нөхөрлөгч болсныг ч нөө гэсэн 그러니까 бэ. 그들끼리 그냥 성격이 잘 맞아서 교제한 게 아니고요. Тэдгээр хүмүүс зан характер нь сайн нийцсэн учраас нөхөрлөөд байсан юм биш. 복음에서 교제했다. Сайн мэдээнд хуваалцагч 여기 болсон. 보시면요. Эндээс харуулна. 첫날부터라고 돼 있잖아요. Эхний өдрөөс гэсэн байгаа эз. 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인함이라.
Эхний өдрөөс минь өнөө хүртэл та нар одоо нөхөрлөж байгаагийн учир юм аа 이 гэж. 첫날이 언제였는지 제가 생각해봤어요. Энэ эхний өдөр нь хизээвэ гэдгийг бодож үзсэн байна. 빌립보 교회 처음 생겼을 때잖아요. Филиппой чуулган анх бий болж эхлэх үе шүү дээ, тийм ээ. 그들이 처음 딱 교회가 되면서 한 마음이 딱 된 거예요. Тэдгээр хүмүүс анх чуулган бий болонгоо ингээд нэг сэтгэлээр нэгдсэн байна. 서로 사랑하는 그 한 마음이 이제까지도 똑같다라는 거예요. Тэр бие биеэ хайрлсан нэг сэтгэл нь өнөө хүртэл адилхан байна гэсэн үг. 바울에게 정말 큰 기쁨이 될 수 있었던 게 뭐냐? Тэгэхээр Паул үнэхээр их баяр хөөрн болсон зүйл нь юу вэ? 그들의 첫날부터 이제까지 교제하는 그 마음이 변하지 않은 거예요. Тэдний эхний өдрөөс авахуулаад өнөө хүртэл нөхөрлөж байгаа тэр сэтгэл нь хувираагүй дагаах нь. 자, 그럼 우리가 첫날에 어떻게 교제했는지를 생각해 볼 수 За 있어요. тэгвэл бид нэр эхний өдөр нь яаж нөхөрлөж байсан бэ гэдгийг бодож үзэж болох юм. 사도행전 16장에 이제 처음 빌립보 교회 형제자매들이 나오는데요. Үйлс 16 дээр анх Филиппой чуулганы тэр ахын дүүс нарын талаар гарч байгаа. 이제 루디아가 먼저 구원을 За 받았습니다. Лудиа эхлээд аврагдаж байгаа. 주께서 그 마음을 열어 청종케 했다라는 말씀을 쓰고 Тэр 있습니다. эзэн сэтгэлийг нь нэгэ сонсгосон гэсэн үг бичигдсэн 그러니까 байгаа. 이제 우리가 이렇게 말씀 듣고 구원받는 일반적인 모습입니다. Тэгэхээр бид нэр инхүү үг сонсоод аврагдаж байгаа яг л тэр энгийн дүр төрх гэсэн. 그 다음 나오는 사람이요. За тэрний дараагаар гарч байгаа хүн. 귀신 들린 여종이 아주 불행한 상황 가운데 구원받는 내용이 За 나옵니다. нөгөө чөтгөр эзэмдүүлсэн эмэгтэй бүр маш тийм төгшүүртэй хэцүү нөхцөл байдлаас аврагдаж байгаа. 그 다음 나오는 사람은요. За тэрний дараагийн гарч байгаа хүн нь 간수장이 나옵니다. нөгөө шоронгийн хуйг гарч байгаа. 감옥이 열리는 기적을 보고 구원을 받았습니다. Шоронгийн хаалга нээгдэж байгаа гайхамшиг хараад 그러니까 аврагдсан. 특별한 어떤 기적 가운데 구원받은 거예요. Тэр онцгой нэг тийм гайхамшигыг мэдэрч аврагдсан байна. 자, 우리가 이제 생각해 볼 수 있어요. Тэгвэл бид нэр бодож үзэж болно. 첫날부터 이제까지 복음에서 교제함을 인합니다. Эхний өдрөөс өнөө хүртэл сайн мэдээнд хуваалцаж олсны учир юм 첫날 аа. 교제의 모습을 한번 상상해 보세요. Тэр хамгийн эхний өдөр нөхөрлөж байсан дүр төрхийг нь төсөөлөн бодож 이 세 사람의 үзээрэй. 모습은 굉장히 다양합니다. Яг үүндээ энэ гурван хүний дүр төрх бол үнэхээр шал өөр байгаа. 그러니까 우리가 구원받는 모습으로도 교훈받을 수 있고요. Тэр бид нэр өөрсдийн аврагдсан дүр төрхөөрөө мөн үнээр сургамж 우리도 авч 여러 болно. 가지 상황과 환경 가운데 각자 부르심 받았습니다. Бид өхөн ч гэсэн тус бүрийн нөхцөл байдал орчин нөхцлөөсөө аврагдсан. 다른 환경에서 우리는 구원을 받고 복음으로 하나가 된 거예요. Өөр нөхцөл байдал дундаас бид өхөн аврагдаа сайн мэдээгээр нэг болж байгаа. 루디아, Лудиа, 귀신 들린 여종, чөтгөрд эзэмдүүлсэн эмэгтэй, 간수장. тэр шоронгийн хуйг. 이 세 사람이 첫날 교제 모였습니다. За энэ гурван хүн анх нөхөрлөх гээд эхний өдөр цугласан байна. 마음이 과연 하나가 됐을까? Сэтгэл нь ингээ яг нэг болж чадсан болов. 마음이 하나로 모으기가 쉬웠을까? Тэгээ сэтгэлээ яг бүгд нэг болгож нэгтгэх амархан байсан 제가 болов. 그냥 생각해 본 거예요. Зөв бодож төсөөлж 루디아는 үзсэн. 자주색 옷감을 파는 장사꾼이었거든요. Лудиагийн хувьд болохоор нөгөө нийл ягаан майланган даавуу бүс даавуу зардаг тийм худалдаачин. 귀신 들린 여종은요, 자기가 점쳐서 들어오는 돈을 주인이 다 가져갔어요. За тэгээ чөтгөрд эзэмдүүлсэн эмэгтэй өөрийнх нь мэрэг төлөөд ингээ олсон мөнгийг ингээ хулгаад алдсан. 평생 귀신 들려서 좀 이상했을 거 아니에요? Тэгээ бүхэл насаараа чөтгөрд эзэмдүүлсэн хэрэг нэг жоохон нэг тийм сонирн байж таарсан тийм 감옥을 ээ. 지키는 간수장 직업은 어땠을까요? За тэгвэл тэр шоронгийн хуйгийн мэрэгжил ямар вэ? 성격이 깐깐하지 않았을까요? Одоо зан характер нь цаанаа л нэг тийм хари хатуу ээж таарна 세 тийм 사람 ээ. 다 너무 다양하지 않나요? Гуруула бүр шал өөр төрлийн хүмүүс байгаа зү. 다양하지만 그들은 한 마음이 되었습니다. Тийм одоо өөр төрөл байсан хэдий ч тэд нэг сэтгэлтэй болсон. 우리도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн 우리 ялгаагүй. 자라온 환경이 다 다르고요. Бидний өсөж торинсон нөхцөл байдал өөр өөр. 우리의 성품도 다 달라요. Бидний зан характер өөр өөр. 우리 중에 루디아도 있고 Бидний дунд луудяч байгаа. 귀신 들린 여종도 있고 Чөтгөрд эзэмдүүлсэн эмэгтэйч 간수장도 байгаа. 있어요. Тэр шоронгийн хуйгч байгаа. 그런데 Гэхдээ 한 마음이 되었을 때 하나님은 그 사람을 사랑하는 거예요. нэг сэтгэлтэй болох үед нь бурхан тэднийг хайрлаж байгаа. 첫날부터 эхний өдрөөс 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인합니다. өнөө хүртэл та нар сайн мэдээнд хуваалцагч нөхөрлөж байгаагийн учир юм аа гэж. 바울은 그렇게 이들을 생각할 때마다 감사했습니다. Тэгэхээр Паул ийхүү тэднийг бодох бүрдээ талархаж байсан байна. 그래서 이 중요한 게 이 복음에서 교제하는 거예요. Чухал нь энэ сайн мэдээний дотор нөхөрлөөд байгаа нэ. 우리도 성격 달라요. Бид нар ч гэсэн зан ааш өөр өөр. 옆에 계신 분 한번 잠깐 보세요. Хажууд байгаа хүмүүсээ нэг хардаа. 좀 많이 다르죠. Шал өөр байгаа эцтэй. 아니, 뭐 외모도 다르고 성품도 다르잖아요. Гадаа төрхөөсөө ахуулаад өөрөөр зан характер ч өөр. 살아온 환경도 다 달라요. Өсөр торинсон нөхцөл байдал нь ч өөр өөр. 근데 한 마음 되려면 복음에서 교제를 해야 돼요. Гэхдээ нэг сэтгэлтэй болохын тулд сайн мэдээний дотор нөхөрлөх 우리가 ёстой. 복음 때문에 가족이 된 거잖아요. Бид нар сайн мэдээгээр гэр бүл болсон тийм 우리 ээ. 십자가 안에서 가족이 된 겁니다. Бид өхөн загалмайн дотор гэр бүл болсон.
그렇게 한 마음이 되었을 때 하나님께서는 이번 집회를 통해서도 놀라운 역사를 보여주실 겁니다. Тэр тийхүү нэг сэтгэлтэй болох үед бурхан энэ удаагийн семинараар дамжуулаад гайхалтай ажлаа харуулж 자, өгнө. 그러니까 여기 1장 12절에 보시면요. Тэгэхээр 1-11 дээрээс харуулав. 사도 바울이 이제 감옥에 갇힌 거잖아요. Элч Паул шоронд хоригдож байгаа тийм. 어렵지만 어떻게든 복음은 전해집니다. Хэцүү байсан ч гэсэн яаж игээл сайн мэдээд харагдаж байгаа. 12절 13절을 같이 읽겠습니다. 12-13-ыг хамт уншийе. Ах トゥ нараа миний нөхцөл байдал сайн мэдээнд илүү дэвшил болж буйг та нар мэдээсэй гэж би хүснэм. Миний хүлээс Христийн төлөө байгаа нь захирагчийн бүхэл ордонд болон бусад бүгдэд илэрхий болов. 여기 지금 이 환경적으로는 복음을 앞장서서 전해야 될 바울이 지금 갇힌 거예요. Нөхцөл байдлын хувьд авч үзэх юм бол урд нь гараа сайн мэдээг тараах ёстой Паул маань хоригдсан байна. 근데 성경은 이렇게 말합니다. Тэгээ Библи ингэж хэлж байна. 그걸로 인해서 복음의 진보가 됐다. Түүгээр дамжуулан сайн мэдээнд энэ нь илүү дэвшил болж байгаа. 한 마음만 되잖아요. Хүмүүсийг нэг сэтгэлтэй болж чадвал 어떻게든 하나님은 다 그 한 마음 된 식구들을 씁니다. тэр бурхан яаж игээ тэр нэгдсэн нэг болсон сэтгэлтэй ахын дүүснэрийг хэрэгэлдэг. 그러니까 여기 이렇게 말하잖아요. Энэ дэр ингэж хэлж байгаа 나의 үстэй. 매임이 그리스도 안에서 온 시대안과 기타 모든 사람에게 나타났다. Миний хүлээс Христийн төлөө байгаа нь захирагчинд бүхий л ордон бусад бүгдэд илэрхий болов гэх. 이렇게 된 겁니다. Тэр ийм болсон 바울이 гэсэн. 이제 공적으로 재판을 받아야 되는 게 공개적으로 알려진 거예요. Тэгэхээр Паул одоо ингэж одоо шүүгдэх ёстой гэдэг нь бүх нийтэд мэдгдсэн гэсэн. 그러니까 사람들이 수군거렸겠죠. Тэр хүмүүс ингэ шивэр авир ярина. 바울이 왜 재판받는 줄 알아? Паул яагаад шүүгдэх болсныг мэдсэн үү? 예수님 전하고 있대. Есүсийг тарааж байгаа гинэ. 예수님이 우리 모든 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 돌아가셨대. Есүс бидний бүх гэмнүглийн төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон өгсөн 그 гин. 말이 사실이야? Тэр нь одоо тэгээ үнэн юм болов? 소문이 나는 거예요, 소문이. Гээ ингэ цуу яриа гарсан байна. 오히려 복음의 진보가 나타났습니다. Харин ч эсэргээрээ сайн мэдээнд илүү дэвшил болж 우리가 한 байгаа. 마음만 될 수 있다면 아무리 어려운 환경일지라도 복음의 진보가 나타납니다. Тэгэхээр бид нэг сэтгэлтэй л болж чадах юм бол хичнээн хэцүү зүйл тулгарсан ч сайн мэдээнд тэр нь илүү дэвшил болж өгсөн. 4절은 같이 읽겠습니다. 14-ийг хамтдаа уншийе. Мөн ах トゥ нарын ихэнх нь хүлээснээс минь болж эзэнд итгэлтэй болж Бурхны үгийг эмээлгүй ярих улам илүү зоригтой байна. 오히려 바울이 갇혀 있으니까요. Харин ч бүр Паул ингээ хоригдсон байгаа учраас 형제 자매들이 더 담대함이 생겼습니다. ахын дүүснэр нь бүр илүү ихээр зоригтой болсон байна. 바울의 매임이 형제 자매들에게는 선한 자극이 되었습니다. Тэгэхээр Паулын хүлээс нь ахын дүүснэртэй илүү сайн тэр нөлөөг үзүүлсэн байна. 바울은 갇혔지만 형제 자매들에게는 복음을 향한 어떤 도전이 됐던 거예요. Тэгэхээр Паул хоригдсон байгаа мэдээж тэрхүү ахын дүүснэр сайн мэдээг бүр ингээ тарааж оролдож үзэх боломж олсон байна. 바울 입장에서는 처음부터 이렇게 될 줄 몰랐을 거예요. Паулын байр сууринаас анханасаа ийм зүйл болно гэдэг бол мэдээгүй. 본인이 복음을 전해야 되는데 감옥에 갇혔잖아요. Өөрөө сайн мэдээ тараах ёстой үедээ хоригдчихлоо шорон. 재판까지 받아야 되고 Бүр одоо шүүгдэх ёстой. 죽을지 살지도 모르는 상황이잖아요. Өхөө амьд үлдэхгүй гэдгээс мэдэхгүй 그 нөхцөл байдал 일로 байна. 인해서 오히려 복음의 진보가 나타났습니다. Харин ч тэр зүйлээр нь дамжуулан сайн мэдээнд энэ нь илүү дэвшил болж өгсөн 근데 байна. 여기 특별히 성경 이렇게 기록하고 있습니다. Онцгойлон Библиэлд ингэж ütсэн байгаа. 형제 중 다수가 Ах дүүс нараас ахын дүүс нарын ихэнх нь 조금 자연스럽지 않잖아요. нэг тийм энгийн бас биш байгаа. 모든 형제들이 나의 매임을 인하여 이렇게 말해도 되는데요. Одоо бүхий л ахын дүүсэр миний хүлээснээс гэж юм ингээ хэлж болно. 그러니까 전체는 아니었던 것 같아요. Тэгэхээр бас бүгд бол биш байгаа. 누군가는 감대하지 못하게 살았어요. Хин нэг нь зоригтой амьдрч чадаагүй. 자, 여기 우리도 그럴 수 있다라는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн тэгэх боломжтой 우리도 гэсэн. 한 마음으로 지금 이제부터 전도 집회 준비하는데 Бид нар одоо хэсэгт нэг сэтгэлээр ингээ сайн мэдээнд бэлдэж байгаа. 누군가 한 사람은 한 마음이 안 될 수도 있습니다. Тэр дундаас хин нэгэн тэр нэг хүн нь нэг сэтгэлтэй болж чадахгүй байж болох юм. 그래서 한 마음으로 우리가 준비하는 데 있어서 성경은 복음으로 너희가 교제를 해야 된다라고 말하고 있습니다. Биднийг нэг сэтгэлтэй болон нэгдэхийн тулд Библи маань сайн мэдээнд хуваалцагч бол гэж хэлж байгаа 그래서 юм. 여기 그 5절에 복음에서 교제하는 게 뭘까를 제가 생각해 봤어요. Энэ 5 дээр гарч байгаа энэ сайн мэдээнд хуваалцагч буюу нөхөрлөх гэдэг байгаа нь яг юу вэ гэдгээ бодож үзсэн. 구체적으로 복음에서 교제하는 게 어떻게 교제하는 걸까? Яг бүр нарийн тодорхой сайн мэдээгээр нөхөрлөн гэдэг нь хэрхэн яаж нөхөрлөх вэ? 여기 1장 27절도 보시면요. 1:27-оос харуулan 1장 27절도 같이 읽겠습니다. 27-г хамт уншийе.
Христийн сайн мэдээнд л зохистой амьдр. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсоцгооч. 여기도 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 이렇게 말하잖아요. Энэ дээр сайн мэдээний итгэлийн төлөө хамтдаа зүтгэж гэсэн байгаа биз? 자, 우리가 이제 전도 중심으로 하나가 된다라는 것으로 이해해 볼 수 있고요. Сайн мэдэн дээр төвлөр нь нэгдэх ёстой гэдгийг эндээс бодож болно. 이제 우리 대학부가 사실은 전도 중심으로 하나가 된 거잖아요. Тэгэхээр яг үндэ оюутан залуучууд маань болохоор энэ сайн мэдэн дээр төвлөрөн нэгдэж байгаа штэ. 예, 우리가 전도를 통해서 한 목적이 있기 때문에 한 마음이 되는 거잖아요. Бид нэр сайн мэдээгээр дамжуулан нэг зорилготой болсон учраас нэг сэтгэл бидэнд байгаа. 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력한다. Энэ дээр нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсоцгооч. 우리가 나랑 마음이 좀 다르더라도 무조건적으로 한 마음이 돼야 될 이유가 충분합니다. Тэгэхээр миний хувьд надад сэтгэл нь жоохон өөр байсан ч гэсэн бид нэр шууд нэгдэн нэг сэтгэлтэй болох шалтгаан байна. 우리가 복음 전에서 영혼이 구원받는 것은 우리 모두의 목적이잖아요. Сайн мэдээд хараагаа сүнс аврагдах бол бид бүгдийн зорилго тийм ээ. 모두가 원하는 거죠. Бид бүгдийн хүсэл тийм ээ. 공동의 목적을 갖고 있습니다. Бид бүхэн яг нэгдсэн нэг хүсэлтэй байна. 복음에서 우리가 교제를 나눠야 되는데요. Сайн мэдээгээр бид бүхэн нөхөрлөх ёстой. 빌립보 교회 형제 자매들에게도 위기가 찾아왔습니다. Филиппой чуулганы ахан дүүснэрт нэгэн аюул саад ирсэн байна. 한 마음이 되었던 이 형제 자매들을 마귀가 가만 놔둘 리 없잖아요. Тэгэхээр нэг сэтгэлтэй болсон энэ ахан дүүснэрийг бузар сүнс зүгээр байлгах боломжгүй тийм ээ. 3장 보시면요. 3-ыг харуулаа. 이제 다툼도 생기기 시작하는 거예요. Одоо энд маргалдаан ч гэсэн бий болж эхэлж 먼저 байгаа. 교리적으로 공격이 들어왔어요. За эхний хувьд урсгал талаар дайрж орж ирсэн байна. 2절 보시면요. 3-2-ыг харуулсан. 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 손 할례당을 삼가라. Муу муухай үйлснүүдээ сэргээл биеэ зүсгчдээ сэргээл энэ ногдоос сэргээл. 예, 그러니까 지금 한 마음으로 뜨겁게 교제를 나누고 있는데요. Тэгэхээр нэг сэтгэл болоод халуунаар нөхөрлөж байсан. 여기 율법주의자들의 잘못된 교훈이 들어왔습니다. Тэгэхээр энэ дээр тэр нөгөө хуулийн зүтгэлтнүүд тэр хүмүүсийн муу үйлс одоо буруу зүйлс орж ирсэн 여기 байна. 손 할례당은 이제 어떤 행동이나 의식을 강요하는 겁니다. Тэгэхээр энэ биеэ зүсгч гэж байгаа нь ямар нэгэн үйлдэл тэр заншил тэм зүйлийг хэлээд байгаа юм. 그러니까 당시에도 이런 좀 교리적인 공격이 있었습니다. Тэгэхээр тухайн үед ч гэсэн ийм урсгал талын буруу зүйлс орж ирсэн байна. 3절 같이 읽겠습니다. 3-ыг хамт уншия. 하나님의 Учир нь Бурхны сүнсээр мөргөж Христ Есүсээр сайрхан махбодод эс түшиглэх биднийх л жинхэнэ холцлол юм шүү. 자, 여기 성령으로 봉사하며 Энэ дээр сүнсээр мөргөж гэсэн байна. 예수로 자랑하고 Христ Есүсээр сайрхан 육체를 신뢰하지 않는 우리가 곧 할례당이다. махбодод эс түшиглэх биднийх л жинхэнэ холцлол юм шүү. 자, 우리는요. 복음에서 교제한다는 것은 성령으로 하나 됐다는 거잖아요. Бид бүхэн сайн мэдээгээр нөхөрлөнө гэдэг маань ариун сүнсээр нэг болсон гэсэн үг тийм ээ. 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Ариун сүнсний нэгдлийг одоо хадгалахыг хичээх тун гэсэн. 우리는 우리의 성품으로 하나 된 것이 아니고 성령으로 하나가 됐습니다. Бид бүхэн өөрсдийнхөө зан аашаар нэгдсэн юм биш, ариун сүнсээр нэгдсэн. 우리는 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 가운데 교제를 나누고 있습니다. Бид бүхэн ариун сүнсний нэг болгон нэгтгэж өгснийг хүчээд ажиллан хадгалангаа одоо нөхөрлөж байгаа. 그들은 바울의 이 권면의 말씀을 잘 들었습니다. Тэдгээр хүмүүс Паулийн энэ ятгалгын үгийг их сайн сонссон. 그리고 계속해서 하나 되는 성령이 하나 되는 것을 힘써 지켰습니다. За тиймхүү ариун сүнсний нэгдлийг хүчээд ажиллан хадгалан амьдарсан 근데 байна. 이제 열심히 사는 사람들끼리도 싸움이 생긴 거예요. Гэтэл хичээнгүй амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд бас ингээд мөргөлдөө маргаан гарч байна. 우리도 집회 준비하면서 그럴 수 있거든요. Бид хурж бүхэн семинараа бэлдэнгээ бас тэгэх боломжтой. 4장 보면요. Дөрөвдүгээр бүлгээс харуулсан. 4장 4-ийн 2절 2 같이 읽겠습니다. 2-ыг хамт уншия. Эзэн дотор санаа нэгтэй байгаараа гэж би Юдаг ятгахыг мөн Сунтухыг ятгахыг. 요디아 자매님이었습니다. За Юдя ихж байна. 순두개도 자매님이었는데요. За Сунтухыг бас ихж байгаа. 바울이 이제 한 마음이 되었던 교회였지만 이 두 사람이 싸우는 걸 본 거예요. Тэгэл нэг сэтгэлтэй болсон чуулган байсан хэдий ч энэ хоёр хүн маргалцсан байна. 정확한 이유는 알 수 없지만 어떤 큰 다툼이 있었던 것 같습니다. Тодорхой шалтгааныг нь мэдэхгүй ч их том маргаан үүссэн юм шиг байгаа. 그래서 한 마음 품어라 이렇게 말하잖아요. Тийм учраас нэг санаатай байгаарай 근데 여기도 гэсэн 그 байгаа. 앞에 이렇게 써 있죠. Өмнө нь ингэсэн байгаа. 주 안에서 같은 마음 품으라. Эзэн дотор нэг санаатай байгаарай. 혹시나 좀 마음이 안 맞는 사람들을
있다면 주 안에서 같은 마음 품어야 되는구나 이렇게 생각해 보세요. Тэгэхээр магадгүй сэтгэл ингээд нэгдэхгүй байгаа хүн байх юм бол эзэн дотор нэг санаатай байх ёстой гэдгийг бодоод үзээрэй. 주 안에 있을 때 우리는 서로 용서할 수 있어요. Эзэн дотор байх үед бид нар бие биеэ уучлах чадах нь. 우리는 복음으로 주 안에 들어왔고요. Бид бүхэн сайн мэдээгээр эзэн дотор орж ирсэн. 우리가 십자가의 용서를 받은 사람들입니다. Загалмайгаар уучлалыг авсан хүмүүс. 우리가 주 안에 있을 때 용서할 수 있는 힘이 생깁니다. Эзэн дотор байх үед бид нар уучлах хүч бий болно. 이들은 주 안에서 서로 용서할 것을 바울이 이야기해주고 있습니다. Эдгээр хүмүүсийг эзэн дотор бие биеэ уучлах ёстой гэдгийг Паул хэлж өгч байна. 우리가 한 마음으로 이렇게 복음을 전하면 마귀가 항상 방해합니다. Бид бүхэн нэг сэтгэлээр инхүү сайн мэдээг тараавал бузар сүнс үргэлж цаад хийдэг. 여기 이 유오디아와 자매님과 순두개 자매님은 임원이었어요. Энэ Юудиа болоод Цунтуги гэдэг байгаа энэ хоёрыг үйлчлэлийн гишүүн байсан. 당시에 열심히 사는 사람들이었습니다. Тухайн үед хичээнгүй амьдарч байсан хүмүүс. 서로 의견이 달랐지만 잘해보고자 싸웠을 거예요. Мэдээж хоёулынхаа санал зөрчилдсөн хэдий ч илүү сайн хийхин төлөө тэгсэн байгаа. 마귀가 이렇게 합니다. Бузар сүнс яг ингэдэг. 우리에게도 이런 일이 찾아올 수 있습니다. Бид хүн ч гэсэн ийм зүйл тулгарч болох юм. 우리는 주 안에서 같은 마음을 품어야 돼요. Бид нар эзэн дотор нэг санаатай байх хэрэгтэй. 빌립보서 2장 Филиппой 2-ын 2절 2, 3절입니다. 3 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Адил сэтгэж адил хайртай байж нэгэн бодолтой байж баярыг минь гүйцээ. Юугч аминд санаархал эсвэл ихэрхэг зангаар бүүхий. Харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээргэж үзэж. 그래서 우리가 마음을 같이 하고 또 서로 마음을 낮출 때 비록 다른 모습이지만 하나가 될 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн яг адил нэг сэтгэлтэй байж харилцан зүрхсэтгэлээ дарах үед сайн мэдээг тарааж чадах нь. 저기 다시 4장 보시면요. Дөрвдөрөө эргэж очивол 여기 그 아까 다투었던 자매님들 이야기하면서 바울이 이렇게 말합니다. тэр түрүүний маргалцсан эгч нарыг хилэнгээ Паул ингэж байгаа. 3절 보시면요. 3-ыг харуулan 같이 읽어볼게요. хамт уншийе. Тиймээ үнэнч нөхөр минь чамаас гуй сайн мэдээний төлөө надтай болон Клем бусад хамтран зүтгэгчдийн минь хамт тэмцсэн тэдгээр эмэгтэйчүүдэд туслаарай. Тэдний нэрс амийн номд бий. 여기 참으로 나와 멍에를 같이 앉아. Тэгэхээр энэ дэр үнэнч нөхөр буюу буулгыг мань хамт үүрэлцсэн нэгэн. 그러니까 이제 모두가 멍에를 같이 했지만 이 참으로라는 말을 쓰고 있잖아요. Тэгэхээр бүгдээрээ хамт буулгыг үүрсэн хэдиж энэ дэр үнэнчээр гэж хэлсэн байгаа. 이렇게 교훈받을 수 있어요. Ингээд сургамж авч болно. 몸은 함께 하는데 마음은 따로 있다면 이 참으로라는 말은 못 듣겠죠. Тэгэхээр бие нь хамт байгаа хэдий сэтгэл нь хамт байхгүй байгаа бол үнэнчээр гэсэн энэ үгийг хэрэглэж чадахгүй тийм ээ. 참으로 멍에를 함께 한 자가 뭘까? Энэ дэр үнэнчээр нөхөр нь олсон тэр буулгыг нь үүрсэн нэгэн гэж хэм 몸과 бэ? 마음이 함께 하는 거예요. Би сэтгэлнээрээ хамт байсан нэгэн. 자, 지금부터는요. Тэгэхээр одооноос эхлээд 모두가 이제 다음 달에 있을 집회로 한 마음 모아야 돼요. дараа сард эхлэх семинар руугаа бид бүгдээрээ нэг сэтгэлээр одоо нэгдэх хэрэгтэй. 몸만 같이 모으는 게 아니고요. Биеэл хамт аваачих биш. 참으로 멍에를 같이 매야 돼요. Үнэнчээр тэр буулгыг хамт үүрэлцэх 여기 хэрэгтэй. 멍에가 우리 집회라고 한번 생각해 보세요. Энэ дээр гарч байгаа энэ буулгыг нь бид нэр семинараа гэж бодъё. 몸은 얼마든지 우리가 함께 할 수 있어요. Биеэрээ бид нэр хизээч хамаагүй хамт байж болно. 마음을 함께 할 때 참으로 멍에를 같이 했다라는 평가를 받을 거예요. Зүрх сэтгэлээрээ хамт байсан үед үнэнчээр гэсэн энэ үгийг одоо хэрэгжилж чадах 그러니까 юм. 앞에 앞 구절에서 다투지 말라. 너희 주 안에서 같은 마음 품으라라고 말하면서 이렇게 말하고 있잖아요. Тэгэхээр өмнөх ишлэл дээр нь бүү маргалдаа эзэн дотор нэг сэтгэлтэй бай гингээ энэ ишлэлийг хэлж өгч байгаа. 그러니까 이 다퉜던 사람들이 몸은 함께 하고 있었던 거예요. Тэгэхээр энэ маргалдаад байсан хүмүүс чинь биеэрээ хамт байгаад байсан. 그거 말고 마음으로 함께 해라. 마음으로. Тийм биш, сэтгэлээрээ хамт бай. 그러면서 이렇게 말합니다. Тэгээд ингэж хэлж байна. 동역자들을 도우라. Тэр одоо хамтран зүтгэгч нарт минь туслаарай гэж. 그러니까 이제 서로를 동역자로 생각하라는 거예요. Тэгэхээр бие биенийгээ хамтран зүтгэгчээр бодох хэрэгтэй гэсэн үг. 여기 앞에 있는 이 유오디아와 순두개에게 너희들 동역자니까 이제 싸우지 마 이러는 거예요. Тэгэхээр энэ урд нь гарч байгаа Юудиаг Сунтыг хоёрт та хоёр хамтран зүтгэгч учраас бити маргалдаа гэж байна. 자, 우리 동역자예요 서로. Бид нар бол харилцан хамтран зүтгэгч нар. 동업자가 아니라 동역자입니다. Хамт одоо ингээд 뭐로? бизнес эрхлэгчнэр одоо худалдаа ч юм уу тийм хүмүүс хэрхэлж байгаа хүмүүс биш хамтран зүтгэгч нар. 서로의 이익을 위해서 함께 일하는 자가 아니고요. Бие биеийнхаа ашигын төлөө хамтран нэгдэж байгаа хүмүүс биш. 우리는 주님 영광을 위해서 함께 일하는 자입니다. Бид нар эзний алдрын төлөө хамтдаа ажиллаж байгаа хүмүүс. 다른 사람이 전도하는 것도 내가 전도하는 겁니다. Өөр хүн сайн мэдээд тарааж байгаач би хамт тарааж байгаа.
우리는 신앙의 경주를 빨리 가야 된다라고 배우고 있습니다. Бид нар итгэлийнхаа тэмцээнд одоо хурдан тэмцэлдэх хэрэгтэйгээ сурж байгаа. 그러나 함께 가야 된다라고도 배우고 있습니다. Гэхдээ хамтдаа явах ёстой ч гэж мөн сурж 그래서 байгаа. 바울의 서신서를 읽어보면요, Тэгэхээр Илч Паулийн тэр загтлын номыг 가장 уншаад 많이 үзвэл 반복되는 단어가 함께예요. 함께. хамгийн их давтагдж байгаа үг нь хамтдаа. 함께 복음을 전하고요, Хамтдаа сайн мэдээг тараагаад 함께 고난을 받고요, хамт зовоод 우리가 함께 전도 집회를 준비하는 겁니다. бид нар хамтдаа Библийн семинараа бэлтэнэ. 그래서 동역자들이 조금 처진다면 우리는 또 함께 붙들고 가야 돼요. Тэгэхээр хамтран зүтгэгч нар маань жоохон удаад ард үлдээд байгаа бол бид нар түшир тулаад хамт явах хэрэгтэй. 고린도후서 12장 보시면요, 2 дугаар Коринт 고린도후서 12장 12-аас харъя. 18절입니다. 12-18 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би Титийг гуйж түүний хамт нэгэн дүүг илгээсэн. Тэд та нарыг завсан уу? Бид нэг сүнсээр үйлдээгүй, нэг мөрөөр яваагүй гэж үү? 여기 동일한 성령, Энд дэр нэг сүнс, 동일한 보조, нэг мөрөөр 복음에서 교제함을 인함이라 말씀드렸잖아요. энэ сайн мэдээгээр нөхөрлөнө гэдгийг хэлсэн 우리가 тийм ээ. 성령으로 교제하는 겁니다. Бид нэр ариун сүнсээр нөхөрлөнө. 성령으로 하나가 되었습니다. Ариун сүнсээр нэг болсон. 그렇다면 같이 가야 되는 거예요. Тийм бол хамт явах хэрэгтэй. 동일한 보조로 가는 겁니다. Яг нэг алхмаар нэг мөрөөр. 제가 지금 모두가 천천히 가자 이렇게 말하는 게 아닙니다. Би бүгдээрээ аясаараа намуухан аажхан явъя гээгүү. 처진 사람들을 도와주자라고 말하는 겁니다. Жохон хоцроод байгаа хүмүүстэй тусалъя. 연약한 자들을 붙들어 주어야 됩니다. Сул дорой нэгнээ түшин тулж өгөх хэрэгтэй. 우리 대학생들 중에서 함께 뛰지 못하고 걷고 있는 사람이 있다면 우린 도와줘야죠. Манай оюутан залуучууд ахын дүүснэр дундаас маань хамтдаа гүйж чадахгүй алхаад байгаа нэгэн байгаа бол хамт туслах хэрэгтэй. 누워 있는 성도가 있다면 찾아가야죠. Хөвдөөд байгаа итгэгч нар байгаа бол хайгаад очих хэрэгтэй. 잠자고 있는 성도가 있다면 찾아가야죠. Унтаад нойрсоод байгаа итгэгч нар байгаа бол явж очих хэрэгтэй. 이번 집회는 정말 한 마음으로 전도했으면 좋겠습니다. Энэ удаагийн семинарт үнэхээр нэг сэтгэлээр сайн мэдээг тараагаасай гэж 우리 хүсэж байна. 그룹에 잠자고 있는 성도가 있다면 찾아가야 됩니다. Манай группэд нойрсож байгаа итгэгч байгаа бол зорж очих хэрэгтэй. 행함과 진실함으로 서로 사랑하라고 말했잖아요. Тэр үйлсээрээ үнэнчээр бие биеэ хайрал гэсэн тийм ээ. 그리스도의 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 내 증인이시라. Тэр Христийн зүрхээр та нарыг хэрхэн хайрладгийг Бурхан миний гэрч олно гэж. 우리가 그렇게 간증 각자가 할 수 있으면 얼마나 좋을까요? Бидний хүн нэг тус бүр маань тэгж гэрчлэлээр чадвал хичнээн сайхан 내가 бай. 우리 그룹에 어떤 형제님 사랑하는 거요. 그거 하나님이 내 증인입니다. Би группийнхаа тэр ахыг хайрлаж байгаа түүний гэрч бол миний Бурхан. 정말 진실된 고백이잖아요. Тэр маань үнэхээр үнэн ч одоо өчл гэсэн үг. 행함과 진실함으로 직접 무엇을 도와줄 수 있을지를 살펴봐야 돼요. Үйлсээрээ үнэнчээр юун дээр нь хэрхэн тусалж болох боломжтой вэ гэдгийг ажиглан харах хэрэгтэй. 기도만 해주고 끝나는 것이 아닙니다. Ганцхан залбираад дуусах биш. 우리 그룹에 연약한 분들이 있으면요, 진짜 신방 가고요. Манай группт маань үнэхээр сул дорой нэгэн байгаа бол айлчлаар очоод 어떻게든 복음 중심으로 하나 되려고 애를 써야 됩니다. яаж игээ сайн мэдэн дээрээ төвлөрөөд нэг болох гэд хичээх хэрэгтэй. 자, 마지막 한 구절만 더 볼게요. Сүүлд нэг ишлэл харъя. 잠언 27장입니다. Сургаалт үгс 27 23절 23 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Малынхаа твэргийг мэд сүрэгтэй сэтгэл тавь. 여기 형편이라는 단어 나오잖아요. Энэ дээр энэ твэрэг гэсэн үг гарч 이거 байгаа. 히브리어로 얼굴입니다. 얼굴. Энэ нь еврей хэлээр одоо нүүр царай гэсэн үг. 여기 계신 분들 우리 각자에게 하나님이 맡기신 양떼가 있고 소떼가 있는 겁니다. 그래 энд байгаа хүн тус бүрд бурхны маань даатгаж өгсөн хонин сүрэг тэр одоо сүрэг байгаа. 얼굴을 살펴보는 거예요. Тэр царайг нь ажиглан харах нь. 얼굴 보려면 찾아가야죠. Царайг нь харахын тулд явж очих хэрэгтэй тийм ээ. 직접 찾아가서 표정이 어떤지 보는 거예요. Боддоор явж очоод царай төрх нь ямар байна харах нь. 저도 우리 교회 식구들 항상 표정을 자세히 보려고 해요. Би ч гэсэн чуулганыхаа ахын дүүснэрийн царайг юу н сайн ажиглан харах гэж 옆에 хичээдэг. 있는 분들 표정 한번 보세요. Хажууд байгаа хүмүүсийнхаа царайг нэг хардаа. 괜찮아요? 자세히 살펴야 돼. 자세히. Маш сайн нэгтлэн харах хэрэгтэй. 부지런히 살피라고 돼 있잖아요. Бүр энэ дээр хичээнгүү хар гэсэн шүү дээ тийм ээ. 혹시 어려움은 없는지. Магадгүй хүнд хэцүү зүйл байгаа юм биш байгаа. 그래서 우리 모두가 한 마음이 되었을 때 하나님께서는 그 그룹을 사용하십니다. Тэгэхээр бид бүгдээрээ нэг сэтгэлтэй болсон үед Бурхан тэр группийг
хайрлнаа. 바울이 생명책에 기록되었니라라고 4장 3절에 말하거든요. 그래 4:3 дээр Паул амийн номонд бичигдсэн юм а гэж хэлсэн. 동역자들을 도우라. 그들이 다 생명책에 기록돼 있다. Хамтран зүтгэгч нарт минь туслаараа тэд бүгд амийн номонд нэр нь бий гэсэн. 조금 전에 우리가 바라봤던 형제자매들 나와 함께 생명책에 기록된 사람이에요. Тэгэхээр бидний саяхан харсан ахын дүүс нар маань амийн номонд нэрсэн бичигдэх хүмүүс. 구원받은 성도예요. Аврагдсан итгэгч хүмүүс. 예수님이 그 안에 들어오신 분이에요. Есүс тэр дотор нь орсон хүн. 성령을 받은 분입니다. Ариун сүнсийг хүлээн авсан хүн. 충분히 하나 될 이유가 있습니다. Бид нар хангалттай нэг болох шалтгаан байна. 말씀 정리하고 마치겠습니다. Үгээ цэгцлээ дуусгая. 바울은 그리스도의 심장으로 빌립보 교회 형제자매를 사랑했습니다. Паул Христийн зүрхээр Филиппой чуулганы ахын дүүс нарыг хайрлсан. 생각할 때마다 너무나 기뻤습니다. Бодох бүрдээ үнэхээр баяр хөөртэй байсан. 사랑하고 사모하는 형제들이라고 불렀습니다. Бүр хайрт хүсэн тимүүлж байгаа ахын дүүс нар минь 나의 гэсэн. 기쁨이고 면류관이라고 말했습니다. Миний баяр хөөр алдрын тэтэм гэсэн. 그렇게 했던 이유는 단 한 가지입니다. Тэгсэн цор ганц шалтгаан 내 байна. 마음이 한 마음이었습니다. Тэдний сэтгэл нэг байсан. 한 마음이 될 수 없는 환경이었지만 한 마음이 되었습니다. Нэг сэтгэлтэй болохын аргагүй нөхцөл байдал донд байсан ч нэг сэтгэлтэй 첫날부터 한 болсон. 마음이었고 이제까지도 한 마음이었습니다. Эхний өдрөөсөө нэг сэтгэлтэй байсан, өнөө хүртэл ч нэг 그들 сэтгэлтэй байна. 모두는 참으로 바울과 함께 멍해를 같이 한 사람들이었습니다. Тэд бүгдээрээ үнэнчээр Паултай нэг буулгыг үүрэлцсэн хүмүүс байна. 그들의 모든 이름들은 생명책에 기록되어 있었습니다. Тэдний бүх нэрс нь амийн номонд 우리 бичигдсэн байна. 모두는 동역자입니다. Бид бүгдээрээ хамтран зүтгэгч нар. 이번 집회에 참으로 멍해를 함께 했으면 좋겠습니다. Энэ удаагийн семинараар бүгдээрээ үнэнчээр тэр буулгыг хамт үүрэлцээсэй гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбираа дуусгая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 복음으로 불러주셔서 감사합니다. Сайн мэдээгээр дуудаж өгсөн талархаж байна. 한 마음 한 뜻으로 복음에서 교제를 할 수 있도록 도와주시옵소서. Нэг сэтгэл, нэг хүслээр сайн мэдээг хамт тараахад та тусалж өгнө. 이번 또 집회를 준비하는 모든 과정 가운데 하나님께서 앞서 행하여 주시옵소서. Энэ удаагийн семинарт бэлдэж байгаа бүхий л үйл ажилтай эзэн та урд нь гарч удирдах өгөөрэй. 한 마음으로 전도를 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Нэг зүрх сэтгэлээр сайн мэдээг хамтдаа тарааж чадхад та 우리를 туслаарай. 사랑하시는 예수님 이름으로 Биднийг 기도드렸습니다. хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.